to issue. Kendek matalo me only len. Tum kolpo makaroon say me tele len. Mabongi say makarume. Todo si. Que me nani lenni, que su me oni, que me only lenni, mano mana. Rambo me lambi makalode to si. Kendek matalo me only len. Tum kalpo makaroon say me tele len. Mabongi say makarume. Todo si. Ya mau lanjutan nama to mak di sana mak padolo itu pisan to mantunu wai to. Ya mau to nangka di padoloi, kau di tanan ni mo. Oh. Jadi dah kok to dopi pangeran to namanya di tuni pole obai misa to namanya upu langan. Jadi ya masih lanjutannya tetap pisan. Pertama mak tenak itu pariuki gotong royong. Nah, coba ada dolo to dipakai supaya budaya lama, budaya nenek moyang kita, nenek tata dolo ta lontong dilestarikan tuh cara kerja yo luteme lumbang alika. Kami tak tuh digali tetap dipelihara. Di sini teh, ya teh di sana mak tepan teh. Jadi budaya mak tepan pun kita lestarikan. Jadi mak tepan secara rame-rame sorong kiri kanan mantanan toh kiari kenano. Si ben semangat. Jadi sesuatu maksudnya lantai pak tepan toh. Ini minta tuh ende di sana dan kiri rumah si tulakan batu rido dan kiri
si ban na kena ini pasulun itu walau kena ke demo ini ke mana Vamos.